Klincija, da se malo odmorite. Uživajte u predstavi. Ovo će biti sočno. Totalno. Bolje! Sad gledaš ti, istrita faca si i planiraš me sredit bolje ti. Sad da vidim tvoje moći, usudiš li se doći? Zamakni čekit sada, pa da vidim možeš li. Ako si spreman, hajde igru igraj, al nemoj se čudit ako ne drapaš ti. Jer ako ti smeta, što bit ćeš tvoja meta, ma neće čuti jasno, hajde sa mnom bori se ti. To znači razmišljat mojom glavom. Igra riječi. Hajde sa mnom bori se ti, misliš da zao si i da si hladan ti i planiraš me sredit, bolje ti je bježi sad. Osjećaš li moj pjes i da li ti je strah? Želiš me sredit ima, bolje ti je bježi sad. Ulog veliki dug, možeš li podnijeti? Hajde sa mnom od tvoje jači, hajde. Možda misliš da ćeš pobjedu odnijeti, al kažem ti sad, hajde sa mnom bori se ti. Ranije malo sam poludio. Žao mi je. Ne, meni je žao. Zaslužila sam. Samo sam pogoršavala situaciju. U redu je, htjela si pomoći. I halo, stvarno ste spasile stvar. Hvala. Onda, hoćeš li uzeti svoju tuksi iskaznicu? Popravio sam je. Prihvaćam. Hajde sa mnom, bori se ti! Bori se ti!